Katlamalao go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketla mmogo ka tshedimosetso. Magaetso madume tla re di simololle ka tse di reng moatlhodi o laetse University ya Walter Sisulu gore e sebelesetse baithuti kwa campuseng ya Mthatha. Moatlhodi o ne gape a tsaya dikgato tsa semolao tseo di kobileng go thibela baithuti go senya dithoto tsa university. SRC ile kwa kgotlatshekelo kgolo morago ga tsitsipano magareng ga bone le batlhankedi ba tshireletso morago ga taelo ya university ya gore baithuti ba tswe mo campuseng. Go sa le gale bekeng eno motho a le mongwe o bolailwe ka go thuntsiwa me ba bangwe ba go betse ka nako ya dikhuduego kwa campuseng ya Nelson Mandela Drive. It's not every day that SRCs have the audacity to take the university to court. We feel relieved not only on behalf of ourselves but our constituency as well. Even their parents, because parents were reaching out to us throughout the whole process, crying, talking about how maybe we can assist finding their students, their children, places to find shelter up until the 5th of May because they do not have finances to bring them back home in the other provinces. So what has happened here today is proof that indeed, for as long as we fight and we're determined in our cause, we shall prevail. Even though you know the nature of an urgent matter, will have discrepancies, but he did not dwell on discrepancies. He dwelled on the fact that he is a parent and the matters at hand are urgent and life-threatening. Kabagare ditokololo tsa kgotla ya University ya Walter Sisulu eo ya eteletsweng pele ke Themba Ngcukaitobi se tlhotse se etetse lelapa la moithuti yo tlhokofetseng Sisonke Mbolekwa kwa motseng wa Tshepisong kwa Matatiela kwa Eastern Cape. Ditokololo tse di sa kgotsofalang tsa Roman Catholic Church kwa Rustenburg kwa Northwest di tlhotse di kokwane kwa St. Joseph's Catholic Church kwa Phokeng di ikuela gore mongwe wa bobishopo le baruti ba bangwe ba belesediwe. Mapodisi a ne a pata mobishopo Robert Mpiwe go netefatsa fa sireletsegile ka laboraro morago ga gore baphutegi ba mo tsogela kgatlhanong kwa St. Peter's Church kwa Tlhabane ba mo latofatsa ka go itira mmusa esi le go dirisa matlole a kereke botlhaswa. Tiriso e botlhaswa ya matlole a kereke go belesetsa baruti mo kerekeng ntle le go tlhagisa mabaka le go tshosetsa bao ba tlhagisang matshwenyego kgatlhanong le keteledipele ya gagwe. Tseno ke dingwe tsa ditatofatso tsa maloko a kereke a sa itumelang ka keteledipele ya mobishopo wa Roman Catholic Diocese kwa Rustenburg Robert Mpiwe. Maloko ano a kereke a na ikaeletse go tshwara kopano kwa St. Joseph's Mission Diocese kwa Rustenburg. Fela ba itshwarela kwa ntle ga mission ono morago ga go lelekelwa kwa ntle. O ko ba bofara ba ba thusang diocese sa rona gore e gole o ko bule bofara ba le 5 out of this 5 priest ba teng ga bolela community gore ba go ba moruti a rona ke batla go bua nnete fela fa da rona ga ayo mo tiragalong ya kereke a Roma tlokong rona baagi ba tlokong ke rona re llang ka ditšhelete tsa rona tsa kereke ya rona tse re dintshang di fela mo lefaufeng gone jaanong jaana gate re na le 1007 kwa accountong re sa bolo go ntsha ditšhelete di jara tsotlhe tse di fetileng. Kemedi ya Rustenburg Diocese o sireleditse kgato e sa tlwaelegang e o lebisitseng kwa goreng mobishopo a ntshiwe kwa moagong wa kereke mo tshireletsong ya sepodisi ka gore ba ne ba lopa fela go buisana nae. Mobishopo Mpiwe o ganne go ka tshwaela mo ntlheng eno. Thabang Morutlwa, SABC News, Phokeng. Serapa sa diphologolo sa Kruger National Park kwa Mpumalanga se itemogela palo e kwa godimo ya bajanala bokhutlo jono jwa beke. Le fa bontsi jwa maAforika Borwa ba iketeka bokhutlo jwa beke kwa dikerekeng ba bangwe ba tsaya nako e go ikamanya le tlholego. Serapa se gagamaditse tshireletso go laola thologelo ya bajanala. Ke letsatsi le le tlhanaselang kwa kampeng ya boikhutso ya Skukuza. Serapa sa bosetšhaba sa Kruger se butswe le go dira morago ga gore dikampa dingwe di itemogele merwalela sešeng jaana. Go diragaditswe maano a tlaleletswe go netefatsa gore baeti ba babalesegile. What we need to do is to remind our guests to observe the rules. At the back of their permits, there are several rules that are guiding them on how to behave. Things like speed limit in the tar roads is 50, gravel road is 40. They have to observe and respect other guests. Jaaka batho ba le bantsi ba dirisa paka eno go ikhutsa,
Bajanala mo kampeng eno ba re e ne e le letsatsi le le siameng go ka itumelela tlhago. I've been to church yesterday and today I've decided that I should also explore. I'm a local person from Nelspruit. I think it's the best way to relax. Although we're not at church, this is like church for us. You have quiet time, you have got the nature. It's normally a busy 3 months from January to now with work, so it's a good time just to disconnect and connect with the nature. Setheo sa dirapa sa Afrika Borwa se itsisitse melawana ya go laola thologelo ya baeti mo bokhutlhong jono jo boleele jwa beke. Early this morning, around about 23 minutes past 6 already, one of our gates already reached the gate quota. So 23 minutes of being open, you reached your gate quota. So that is an indication of how busy we are. Khabagare setheo sa bojanala le dirapa sa re tau e le nngwe e neng ingwegile e tshwerwe mme setlhopha sa bone sa diphologolo tse di bakang tshenyo se tsweletse go batlana le ditau tse dingwe tse di santseng di ngwegile. Ditournamente tsa kgwele ya dinao kwa metsemagaeng e kwa dikarolong dingwe tsa Limpopo di lerile boitumelo jo bogolo mo bokhutlong jono jwa beke ya Paseka. Tournamente ya ditlhopha tsa kgwele ya dinao di le 15 e neng e tshwaretswe kwa motseng wa De Vrede kwa ntlenyana ga Senwabara kwa Limpopo ke nngwe ya ditournamente tseo. Maitlhomo a tournamente eo ke go polola talente le go kopanya ditso tse di farologaneng. Moya ke wa Lethabo e le ge lepatlelo la De Vrede Big 15 le tletše ka balatedi le baraloki ba kgwele ya maoto le ge lepatlelo la bona le sena bjang baraloki ba ntšha ka ga tšhweni le go bontšha bokgoni. Sehlopha sa pele se tla thopa 50,000 rand, mola sa bobedi se tla thopa 30,000 rand, sa latelwa ke sa boraro ka 20,000 rand. Re bone e le goreng papadi tša kgwele ya maoto ke se sengwe se le goreng se kgona o ka tlotša bašimane o ba banyana mo mebileng. Phadišano ye e tlo abela bo malokwane tlhahlo go tšwa go malokwane wa FIFA le PSL Victor Tlongwane. After Victor Tlongwane a ba file tlhahlo ke go botša nnete mohlomongwe taba ye ya go lla ka di-referee morago ga papadi e ka fokotšega. Baraloki ba re papadi ye ke senotlolo go ya dipapading tša bosetšhaba. Ke tikwa ke thabile tournament ra gore e re dala tournament ya muto di ya gore le batho ba dala league di serious ba gona re bona nako ngwe re ka no phumelela ra feta kwa PSL. Papadi ye e tla fela ka la morena fa motho ba sefoka a tla go rwesha mphaphahlogo. Na ke koketšo motao wa ditaba tša SABC De Vrede. Mo metshamekong setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tshamekile lefela setlhopha le Al Ahly ya kwa Egepetwa mo motshamekong wa legato la ntlha la Sekamakgaolakgang a CAF. Khabagare mo motshamekong o mongwe wa kgaisano eo Orlando Pirates ya amogela Pyramids ya kwa nageng ya Egepetwa. SABC 2 e tla go neela motshameko o ka tlhamalalo ka ura ya borataro. Wetso e khojwa ile maotomane ga jana re sutela ponelo pele ya maemo a bosa fitlhana kwa e latelang wetso pula.